Kubli pi baro pi along kumno ngangat pi shat pi klan. Sasisien ngapdang subay pi hakane ka channel ka jonga. Hakane ka video an pen ia pi kumno ban le puding da kadut bat ngidon kamtang south leak ingredients kadut cornflour shini bat cashew nut da pimdan cashew nut romlei lei phla ban bo de kisok kania kadut kadi ka bala da ban shat lupa ma ta menta in thap non shini tingin king bah dengan basuk new cornflour in hak ban king beha do bon dalong gravy dakala long kum ni pan in pelan no ha kabul bat in sabun no fridge ngin ap kum ba siteng kentai A few moments later. Unya puding lalong ready ban ba menta tingin pelat no habul new milk pudding lalong ready ban bam ki balai pudding da kadut ki pa penlong kum jelly nrai ngipat ile ka balong creamy ma ka bang ba ni te se persang mo damang semat ta ini kangkang milk pudding Thank you, Kongkong. Welcome. Datang kat ni ke video kelakut, boleh sibun mapilai pe hado bandakut ngin saya sempat haki weki video. Bye.